Kwethu iDurban Network le eduze kwaMhlakanipho insizwa kaBhengu. Insizwa kithi sike sakubona nje utrenda kuma platforms ahlukahlukene. Awuxoxa udaba la kwenzekeni uTransfile? Bafo lana mina ngingathi bangibuke as leader la ethuthwini ko Uber Eats ngoba sisebenza ku delivery yabo. Ngifikile komhlanga safika sabasusa abafowethu labangaphandle uyabo abangenawo amaphepha ukuthi bengaba la futhi bengadriver ithuthu la elokhunjeni eSouth Africa. Base bebuka mina ukuthi mina ohamba phambili uyabo. I-group yabo angazi ngicathi kwakhona umfowethu okhona kuyona walokho njalo wa screenshota yonke into abayikhulumayo. Ngavela lapha ukuthi sebengiscoutsile bathola isithombe sami balo bakhuluma ngaso bathi ngoba bewu300 egroupini fanele behlanganise u50 rand kuphume u15000 bezama umuntu wala eSouth Africa ukuthi ababulalele mina uyabo. Into ebhlungu ke leyo ngoba noZulu udiniwe leyo nto. Mungase ubheke nje kulokhu njani ku social media ngikhona ngiyavela. Abantu bayakhala abayithandisisi leyo nto. Mhlawumbe after lawo ma allegations lawo khona icase oke wayi report? Ayikho ngeke ngayireport uyabo. Bese ngisabela nempilo yami yeso. Ingakho ngeke ngathi hayi ngithule. Kwaba khona abantu abayilo abayithumela ku social media ukuze ngilokhu njani ngibe safe kwazi nabakhulu futhi ukuthi isimo simi kanjani. Yabo Mfowethu ama allegations are serious. Mhlawumbe yini ozimisela ukuyenza mhlawumbe ukuba kwiposition yokuthi inga affect lento engahlenza? Mina ngingakucela bafu ukuthi ngibe protected nje uyabo cause lento mina ngeke ngisahlehlele emuva ngizoyiphusha abafowethu sizoyiphusha nabo futhi uyabo. Ngeke sikwazi ukuthi sidlelwe abantu bangaphandle umsebenzi wethu sibuka kuseza nabanye abafowethu abafisayo ukungena uyabo. Sintshontshelwa nezithuthu asazitshontshelwa oba uyabo. Ngiyafisa nje ukuthi amaphoyisa belo bengiprotect cause vela incane lento le inkulu uyabo. Ilokho nje ngingakusho bafu. Sawa isikhathi sakho. Ngiyabonga na.